Manang Biyana! Naimbag nga oras yu amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Kristal san napud no nagantin tay idrama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday iti September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat kani Ren Belo kani Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Kristal. Dear Manang Biyanang, nagbalinak na palangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayim ko, kat day tatin nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray, umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Saan? Agkasar kami iti may sa hotel ito'y syudad. Naimbag ti kas dyan, tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, wana. Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR, tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray syakmat kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngam ti agawid da iti probinsya nga agkasar. Ang mga dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudadan niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanyangay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron mo umakar ditoy? Agsapsapol ni Ray iti mabalin a maarkila alugan. Nasaya at mo't nga rod. Tapno agkaarobatan ton. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin namat. Ura yun Ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamu nga agisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wan tapno komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kasto'y kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak. Ay ayatek ni JR. Kan ay ayatek nakmay. Agsalukag kami Tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan, Ray. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya, masaya nga nak.
Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit, tadudo hatamay. Kaya na ha? Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan nala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan a panagranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat magkit niya. Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anya magkit niya. Ang kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan mi iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre mat Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Ang excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yun ti bagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae iti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta? Ang mano abulan laang mo't amausar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensyakan Kristal. Ang jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti itid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay,
Sino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobra mat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na. Tanangina ka no ti lakoy dyan naggatangak. Idinalpas kamen. Kunak amangan kami pa itamabisinak ken nabanugak. Madinak it den. Awan samet kwartana. Ay, panawan nakket ka nun tamanganak amay maysa. Kanya nga rod nga iti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na ah. Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ang abilta. Mala, agsagana ka man tarong martayaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Why? Inayadam ha. Ay na. Aywan gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod, lakay. Bakay, ilala ko damagan ti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang paymay. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko, tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, tayo urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanin agurnong iti pagbalay tabakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan At danton lote ang mabalinta apagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin tamanay na patakderan iti balay ta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang yu ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay ket imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gandito ayan tayo. Sika ngay. Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nangina manon ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no addagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang tigayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod, no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay,
Mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Addan urnong ko bakit? Rugyan tan tagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron makaangis tan tumbakit. Intun addang bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Amangan no agdoble pa iti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta Ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original dagiti gamgami da. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sambakay. No makabalay ta. Makaginawa tamatay. Ay, unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal to payong kan tsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang mat tibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Adamot may patpatakder abala iti asidag ta, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray la kumakastamot ti may patakder ta. Alaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat ado mo ti paggastusan. Imbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan ka nga budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakaskan ka, nga ado ti kwartana. Anya ka ninti bagbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang balay. At least, saan kaminton nga agabang. Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Amangan no ag triple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngaymat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pay. Tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo ta nasimakit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa Akas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto Apay, da problemam? Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak kaurnong daruksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwin nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Amang ano dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kan nilakay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige,
Umay kamin to kanila kay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Tasaan mo't unay adakal, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatama akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Eh, uray basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Angam, kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka di ti urnong mo? Ay napulos gayam. Iso nga rod abilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Ti daduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Umapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi ni Roxana gayem ko. Siyak itan tagtiptipid. Kaya't saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa.